Una henjire ya moyoko gandara ko gare yobo karali we kiama ya Jubilee ni ge kiame kinse yo munyakirgo we county Nyamira Dr. Janet Komenda. Waigora chia bisi kiame kyo ase wadi obo samaro hime ye bunge ya West Mugirango e county Nyamira. Ukana magega ye kiame kyo ni go mwana siasa Duke Mbagi yo kuligo bugabana wa Nyamira asa tebona ekiringa kyabwe kanene buna Jubilee ogo chia kwene kibune kiame kyo kyanyolire biruge binge chinga kichobo cholyo bonene bumwako gocha. Asensemo ya musibe county Nyamira obaikirana somo yego yo bakorawa musibo samaro muske Charles Kiganda morai babanga sebunge ya Nyamira omuske chochi morara abuga nabigo dio kimasirani go nabarubaira chinga kecho sogo kwaniro bujabo mugusi ko bali bolimo ase ko bamaega yo muske Dr. Fred Matiang'i asaba saibo igo bage sabirwe kogandara kubwata ebibande nabigo chikura sobunge eliko musira omuske Dr. Matiang'i asaba chori ibole bosio. Madam Chair to Davis to ara itirenga Jubilee igere yo mugusi twins. Ndora to ko tagati Matiang'i yori nene maro gyokare lakini tumosabira tori o aira nene rabe asaba kusiba mwabo bali. Dole osababo. Ke. Aigansa atiko na kukumiri yo mogo choro lakini tora aligere ligora. Isa motokarangera ni go yora ya yo yoko. Lakini toligere linga kitoko tare sabari yonsi yoko konya Fred Okengo. Tumekubaliana tuta support mtoto wetu Fred Okengo Matiang'i. Tungependa kusii kabila zingine zote kwa sababu asa kutoka Nyanza for a long time we have supported our neighbors. We have supported the Luo Nyanza through my former party leader, Raila Amolo Odinga. Party ya Jubilee ingegoja paka mashinani. Wacha kuligezo mwana mindo Dr. Fred Okengo Matiang'i chikura koruga iga mashinani. Ndokale tibu ya haki. Moro chaba ikuyo beungire. Abagere beungire. Abantu bisakubyo si pibya chire amo. Kere change basabuja se itoga age gotoka bagana mwaigure tunaikemea katika jina la Yesu. Kere chakendi go sigego chigocha na chire gaiga boba ebinga omo wo mugusi ninje tenenete eke ama dia Jubilee aiga Nyamira county erinde de ko to abedi nyombe yemo to college nomination eka to akore nomination omonto muyachorwe ogochigotora gosebano 2027 tumejipanga sisi kama vijana tutatuma yeye nyumbani na nataka sisi zote ule kiongozi ambaye asimami na Matiang'i aende wapi? Aende wapi? Ndio rangi ke ono togo chigo bakuli watoe we